Menteri rang badu jangkari Narendra Modi ulapan pau syai ke jingdan kam ban penroi ke snongren kom ke sinjam ke baning kong bantai ke Viksit Bharat ulong ke nihak program bawa liya lidham ke baidei ba ka Bharat Samaj jong ke jela Gujarat ha ka Khubor belapa leng ba ka video Kesorga kalapan biang umkor ya palat khatsan poinsan puar kelor teli kilonging longsem ha keja kandong kandong hadu Mynta hapo kejal Jevan mission ya kan nila pentip do menteri ketanat jal Shakti lani ketanat bapet yak umbam umdi UCR patel ha ke jubab jung ha ke jing yakren halo ke jing dawai ke song tingka ha ke baidei ba ketanat jung hapo ke dorbar Lok Sabha Kesorgar kalaong bakari India kala jam stat syakman bakan long kari ke balat na ke jingpang TV mentaus nam kamentri kena jong ketenat kakuat kekia ke anu Priya Patil kalayat hu baka jingyo ke jingpang TV hapo kari kalapen iya ke jinghiar ke badak nyo punyo na ke sispa ke balong ars palai punyo naman la ke silangut kinong song haus nam ahaja khatsan syaka sispa kandai pusan naman la ke silangut gibril haus nam araja arpulai Menteri Ketenat Commerce ba Industry Piyush Goyal ulakan tu ya kajeng trailang na ke sarkar ba na kalyang jong ka IT ban kan jo syaka thong ga ba saus pa $1 billion hak bai de ba kajeng shalan ki mar ke mata ka Pension Fund Regulatory and Development Authority kala ajeng tip halogi ken don trai kam ke bai de ba kajeng trai kam ya ka Unified Pension Scheme